Arsenal fan no dabi enya transfer window we na manya 2 players ha yes Manchester United akase omode official bid ebe kona fe Manchester he so mbenyu omo ehun kobo kakra wa ha ye de aba na ba kwende Richard wedi case su dada se team bi tu kwa na wi ready yagopo yes bas ni nyina wi nko a na no pe ya ba mpacho ye be di hun kobo kakra di enti akwa sa aba no ni nyina no atumi awie peye but ye duma dey live e wo YouTube ando eno aye Nhyira TV e wo YouTube ko YouTuber eno aye Nhyira TV na fe wa subscribe anytime bia video bia ready no so nsabetimi aka na etimi aboye pa na no etimi aboye pa sanso na woko on TikTok eno so ye adwuma on TikTok na no aye Nhyira 1045 FM Nhyira 1045 FM e wo TikTok handle na ho so no wetimi atwene na eja yetimi apape e de abom na eno so etimi aboye pa na de tiene ya fast dani bi amfa ema Rexona was 72 hours o man ka papa e dra ho eno na e kama pa Rexona ade se ne uyo bi amfifre etatu a Rexona ana be boye pampato ade ba kwa nso aboa ma ne manyina ekoye ayese ene no wudi egu hu atimi sampa ham atade no betimi asakra se no from eno ye Rexona ana be kamfo ade makọ cosmetic shop ana fe ukom aye bia ya ton body splash bia ubenya de atone no so etiba ya kama tell so wo mo ade mahiti promo no ade aba na mahiti promo no mo say every day anya record ubenya 100 Ghana ade atu bottom every week enom aye 20,000 aye Ghana cedis every week on sabaka emom every month dia omo ete aye 1 million Ghana cedis so won sabetimi aka de eno aye de tell so ade ma fall phone na dar star 5 show star 5 show afebra beka na yampape amfamo kama wo matawrma ena no pe no wo mo eso yasene awudem nsam na confirm so yakwa yadi update no adi adana mame fa we kran fa so na wudem say esia no ABC game no yankase ABC dia na yade aye akrade enti wo fa wo phone na wa dial star 262 has star 262 has na pay what selected 3 letters wo selected 3 letters do no na letter ba ku bia epie mampato sika di to ya bo ho premierza se mienu pie ma ya bo ho premwotwe ana mienza pie ma eno aye 200 times to stake na dami sa ade na be kama ade am ABC games no ade ne national lottery authority at the stamp na de susu ncharo pay ma wani ne ete na chasa no sunya kama and from a free 5 Ghana echo ana ABC games won su betimi atwabie na aye kama mpato ye sensam na se ye din kobeka kwa eno ada mekato se UEFA Champions League qualification matches ni bi atimi toja na amanfo do na atimi se wo ba qualify amane ma ye kama kerata mata no ada adesa Loski Sofia etobo pomata na ba ko on aggregate ne 2 show ana mo so atimi dia qualify ti make us Loski Sofia wo mo so ekomenim eno ada Bodo Glim tomo ekebri toja wo mo any Union St Gallos ana this year game na nkasa ba na tese 3-2 ama team ani dia do Bodo enso Romania man so ko dia man Saba FK eno ada mo so ye aduma omoni ADF enso ye aduma mpato Saba wo mo so Romania ma ye kama de mo Daniel Zabrik wo mo ada wo mo so etime enso qualify ana team ani din edin nak najem wo mo so etime qualify to be said ma ye kama edimo eno ada Cleveland Zelda Hapo Ba Sava enso ati you wo mo so efremo Serge qualify no ada after Steven Bratislava wo mo so ma qualify Fenerbahce qualify na fe Olympic Lyon wo mo so qualify ti eno aye no ada matisa etotwa e wo dwumade so ene ye katere dia ma ene wo ko aye matis na se de sitia ene UEFA Super Cup no eba so ano aye PSG wamo ene Aston Villa ana this year ni sa game na nya sam kotokra enwere no so na sa game no enso eba so ten already medical cartos and so eba so matasa niam etima ye kama ye pa na winim say a gamer si cha no two coaches ni nyina kasa ade afa na mekwaba medi hu nkoba bepe ade ama wo tumadi so eno at international friendly matches na club level dodo na etota ye benya Paris Safse, one more friendly can, one more any age was here.
ana this year ne afei benya team and the other fabet wɔn so no Borussia Mönchengladbach enso bɛbɔ friendly game Everton ɛne Newcastle ɛbɔ friendly game na yɛnya Eintracht Frankfurt wɔn ɛwɔ game bɔ wɔn so ɛne SV Frankfurt and wɔn so ɛde see ne Arsenal ɛso ɛbɔ Como yɛbɛnya Manchester United wɔn Leeds United ana ɛbɔ Nottingham Forest ɛbɔ Bernard Leverkusen na yɛnya Deportivo La Colonia wɔn so wɛno ayɛ Deportivo ayɛ Colonia wɔn ɛne Madrid ana ɛbɔ na face yɛnya Malaga wɔn ne Fulham ɛwɔ game bɔ na yɛnya SSC Napoli wɔn so ɛwɔ game bɔ ne a ɛne yɛn kɔbɛ kakɔ so ɛtotwa ɛwɔ dwumadie so ɛnɛ nɔpɛ yɛ kɛtire deɛ ma afei UEFA Conference League na no so matches bɛyɛ mmiɛnsa bi ɛba so a ɛnya Asɛmkoto FC Copenhagen ɛwɔ game bɔ nti mo ambɛkɔ fi kesɛm deɛ ɛnkyɛ yɛbɛyɛ adwuma no kaba ɛde ama mo nhyehyɛ awodoɔ so ti wei ɛne matches a ɛtrende ɛwɔ dwumadie so a yɛsi so ɛde ama na quickly ma yɛni nkɔmɔ kakra na yɛwɛ the latest update a ɛbobɔde ɛba na mekɔ Netherlands na makɔ akɔdi nkɔmɔ kakra ɛwɔ the Orient report a mensa kaneɛ wansa Netherlands national team head coach Ronald Koeman ɔmo tɛ sɛ adwuma no papa nti ɔbɛyɛ wayɛ awie adu time a ɛsɛ ɔmo sisɛm kakra ama bɛka na no da mba bɛka kyɛw sɛ na ɔmo hwɛ so ɔmo timi ɛde adwuma no ɛde ma Louis van Gaal wɔma adwena sesa na yɛse no ada yɛ a wɔma kɔ akɔdi nkɔmɔ na nkɔmɔ ɔmo di yɛ no ɛyɛ Roberto Martinez na papa we yɛsɛ ɔkɔ pɛ dwɔbɔ anyɛ hwɛ ɛkɔ Portugal anyɛ hwɛ Netherlands foɔ nti deɛ ɔmo ka bebrebe mo deɛ mo nyanteɛ yɛte Netherlands sɛ o dabi wɔn bɛtumi ne ɔpɛyin na di nkɔmɔ nti yɛsɛ ɔkɔ ayɛ Malaga ɛno yɛ Spain wɔn ne ɔpɛyin akɔ akɔsia ɛdi nkɔmɔ akyɛ sɛ ɔmo hɛ ɛnso ama nneɛma nso ɛbɛtumi akɔ na ɛgya wɔn ayɛ sɛ ɔpɛyin no bɛtumi aba abɛyɛ adwuma no a na Roberto Martinez ɛne yɛka the Orient team Netherlands national team na ɔno na ɛba abɛyɛ ɔmo head coach ɛno ɛnkɔbɛ kakra nso a ɛba ɛwɔ dwumadie so a ɛnɛ anɔpɛ meka kyerɛ dɛm a na maame nkɔ ɛyɛ team a ne gyina de Olympic Lyon ɛno ɛyɛ Ernest apia nneɛma ne club no ɛno ada meka kyerɛ sɛ UEFA Champions League gɔma qualify another game ɛtɔ ɔmo anim ɔmo ɛnso ne Fenerbahce bɔbɔkɔ na ɛdi si ɛnim na ɔmo head coach ɛyɛ ɔpanyin a ne deɛ de Paulo Fonseca na Paulo Fonseca si yɛnka ɛma obi anta yɛ sɛ wɔn mu game na ɔmo ne Fenerbahce ɛkɔ akɔbɔ no wɔn yɛ favorite ɛyɛ Fenerbahce san sɛ wɔyɛ Fenerbahce adwuma na ɔmo ayɛ no ɛwɔ soro yɛ paa ana Fenerbahce bɔbɔkɔ no ɛnɛ o compare wɔn mu players ɔmo atoto a wɔsɛ ɛnɛ Asensio mu nyinaa wɔ hɔ wɔn mu wɔ Ake wɔn mu wɔ Nkante wɔn mu ɛwɔ Ngolo Conte ana wɔn mu ɛwɔ Matteo Guendouzi mu nyinaa ɛwɔ hɔ afei Mason Greenwood ɛwɔ hɔ ɛnti o compare to wɔn mu Lyon team na wɔn nso ɛde ɔbɔ kɔ akɔbɔ na wɔte isi a Lyon no yɛ maa manfoɔ kyerɛ sɛ ɛnka ne ana Lyon to player 20 million euros and as 30 million euros in the season Lyon Boboko no woman to to players is abiem and to account or biata game no many Fenerbahce Akobandia Fenerbahce Boboko no understand favorite no and Kobaka Konso Paulo Fonseca at the Abba I would media so now Mamenko Alexis Aya Sierra one I am not the player now could I when in proper pa what can mount it and could I do make your more this season yes so mobile to an could I just so I right footed but ne ball no boy nanom yadini jina eye benkum ho na yeso jina benkum ho no de ball ne ba enya sam ketwa kwa yaso cover the babas na we have mad the train no mo ya na Alexis Sierra ne train no ya Jose Mourinho eji ewe gidi ye pass this season say ne team no enkoda betima ya aduma koda ba ko a wono so feel so very skillful ato so betima apa mad the team no enso ya Alexis Sierra ane enkoba kakwan so aba ewe dwumadie so ene anopa me keche da na Mame ko Victor we see me na katina me ni nkoma kakra me ko Galatasaray na ukọ Gala ya say wo madi nkoma o ba ka be 2 days ago na be story edman say Galatasaray say Atlético Madrid ayo madi so mo problem we ya wo mo fa 100 and over and from na nya 100 million plus anya de so koda we wo mo to na mana ko ba bia na na no pa me kote ya say ukọ Al Hilal eno ya club wo mo Saudi Pro League no mo wo mo so mo nya planta the team e de Victor Osimhen beta there so mbeba o metua na bro sa no aye 65 million euros per any esco betimetua and it's a koba so mo bana se galafo ebe ya do ni mdenden dia ahwe no mentima to abante no na impo so metima to Victor Osimhen na wo mo sa dise wo mo ma abante de Benzema ko esa se Benzema mo pekwani asa nyina so a wo betime agya ne kwan and it's nyame ya dom no mutumi gya Karim Benzema kwan dia and ya do no ni nyina wo mo move to Turkey wo mo ko Turkey so dia enya ba bia se galabo ko no
ana teso mo ko no mo so atime kwa kodi nkobo awe so betime nya planta na enu aye report aja adwan no pay eba ewo dwumade so a yesi a che kakra edama ye de kaka to se mo amantwa ne ya ego aye TikTok handle no ejane didam dika den sanso na aye on aye YouTube anu so betime atwa ne aja yetime akwanim kakwasa na mamenko jura na Alvarez na menkodi nkoba kakra jura na Alvarez na menya dwuma no amfaba mo ba Julián Alvarez de medi ne ho nkoma ade abaku ni ade hu hia pa high sense one say high sensitive no ado na say wunya bia ani da o kama ada so beti lesa ana say compact ano ana ebia say Barca ebo game na say Julián Alvarez aba ebia no na betumi ayi so no wetumi dia ha plantain ewo so anya no kwa ni TV o mede aba wo mo ade chest freezers o mo de air conditions ana fe wo mo de water dispensers o mo de microwave wo mo de mobile phones o mo de sound system ade aba ano high sense no Ghana fana baby a won sabe kom Kumasi Kodem a anu ye dum post office in Chaho wo mo ewo mu showroom ba ko otafo azawa tansen ba ko otano so ana Kumasi city mo mpato oboase wo benyo mo sunya ne o mene aina bi ana ye dia dem hye techiman tamale wo ko fo tare dina no ye hohoi isin region ko fo do mo ho wo ko mankesi mo benyo mo afo ko takwa ne takwade a wenya aisa so mo numbers no aye 0302550000 enkande baby bepe high sense so on eja hona anu to atma e kama Franco Trading Enterprise where the mobile phones so do nyina na jaba wo phones no quality ne kama Samsung iPhones no Nokia obedo the quality one original na unso atma do the nya no kwa ana omedi aba enti anano pe no kwa boga Franco ene omuni tuma mane ma nyina ye kama from CCTV cameras ene na kadia nyina makofa the about freezers what's machine micro blender ne nyina bi wo makate Ghana ha ene oba Kumasi edum ejaba juice ncha obenyo mo hotel and bishop wo mo store ne ba ko old Macom ubenyo mo ko fucking ko me ne dia nimcha agwo ayakuma so mo numbers no enso ye 024531690501538605 now when your Franco Trading Enterprise and now Mamin D Julián Alvarez won ko ban fanto na dia tansa brantana started training mobaka and what me baba katom sakoda we eba start training with our Atlético Madrid na Monday ana koda ni say training asia me katom say Monday no penya ni tinati Diego Simeone no ni ho and what no ni ho ene ana Diego Simeone wo mu training na annual ante na me ko wo mu training grounds no me pato Julián Alvarez but dia ebeni already medical katos Barca for Africa koda we ni Antwerp ana Africa koda na nkasa katom se opeso Barcelona eno no nkasa nkata Atlético Madrid so opeso oko na ane na sa meeting no ebeba so esan se Monday no ane na nkese meeting ni ba so but Diego Simeone ekaso otukan enti ane no be return na mo training was screens no so na no pay ya wo mu training no mo ya na mediaba was screens no so no right after this training you say Diego Simeone and Alexa Julián Alvarez ana Fesio Miguel Gills Marine Womesia na omusia eho ana brantana betania medie adia tomo ada said Atlético Madrid ene ne Kenya ontie Barca na no beko but in a so beko Barca no aya forceful ana say bia abrante no wonu nso na ne obeka tetim so we bia ade no mo amontia se na nka menko ana say we bia no yes if persuasion fails force must be akwanse be say the player ebia na this akoda ne force ona nkasa ne move nti ana de ayre so by 12 and you be wuntie be si pa ano player make say ya wo masa do meeting no anti say meeting via and you be wuntie we ade be si akwada say Barcelona be kwa the second bid already boss at the 100 million and you call Atlético Madrid say 100 million there and now there's some better wo mo pay 130 but as so 130 there and now there's some better emu makoda na nkasa nkante tumi say wo person call and by 12 p.m. na meeting via ya hu de we and you man so esiko but another me baba katam say Barcelona say wo mo pay Lotalio I am Martinez am baba katam say me se mentia say
aseɛ sɛ akoda wei wɔ hɔ na mɛgyae ɛyɛ Robert Lewandowski na Lewandowski nkɔ na mo adeɛ deɛ akokora bɛse na akokora deɛ wei bi anka akokora kɔ na mo de obi anka yɛ na akokora kyɛn akokora tu saa deɛ basafo yɛ kaka mo sɛ Chelsea yɛ ne ɛwɔ striker papa bɛ agya da ne wei bɛkinti kyɛsɛ ɛsia deɛ meyanka sɛ na ne saa ne ɛyɛ adeɛ na reporter men sɛ ka sɛ yɛse sɛ last week ana de koko si oluman bugi ana ko chen so ba sa nim ho ɛhɔ ayɛ mmerɛ na ɔmo ne akoda bi kasa ɔmo ankasa ne wɔfa ase ayɛ Julián na Álvarez ɔmo ne akoda ne kasa na akoda na so yɛ ayɛ ten enti we de ɔmo sɛ luta sanka ɔbɛte ase pa ɔntwɔ ɔmo bɛyɛ this week ya ayɛ so enkodu bɛyɛ anwumire tie sɛ emudu ɛyɛ bɛyɛ anwumire pɛpɛpɛ na sɛ ɔmo ne akoda ne sia wie na di no mentiment conclude a ɛne afi ɔno Lautaro Martinez no Barcelona fo bɛba sɛ wɔn ɛpɛ no anka akoda no nso ɛnte ase na nneɛma nso ɛnkoe kama mfa mɔmɔ ɛne yɛ reporter no nso ɛba ɛwɔ dwumadie so a ɛna no pɛ mika kyerɛ kakra ɛde ama wɔyɛ nkyekyɛ ahodoɔ nyinaa so ɛntɛ no nso nkɔmɛ kakra ne na meeting no yɛse ɔne Alejandro ayɛ Camano ɛyɛ ne agency no mpatɔ ɛno yɛ agent ɛde ma Lautaro Martinez ɛna kyerɛ so mu kɔsɛ a womo enso di san komana no ya report eja eba ewo dwumadie so ne ye ketre kakra edama na ma menko be success na menko kodi nkoba kakra e be success na sisi do's and Vlahovic sa koda we so yase wo mo katan sa sisi abasa fo hia striker no omo pe player ne ball from etan say omo efiri hand e kone e ayeten edama omo ntisanka akoda we betia san konko baso na yase wo kwa na baso na fo katan so ndi omo head hia no onye player omo basa for the pem enti say woni be success di nkoma o hema no ne be success ndi omo nkoma no reporter men say kan a 3 years contract ana do's and Vlahovic and so anya signing at the Amaye team no in fact agreement ano man rete akaso official communique ebenya basa plante no enya dwene e team and the be success and your reporter feed to fe wo mu player and the do's and Vlahovic akate and so at the eba now mamen come man face the pie na men kodi nkoma kakra awa kodana kate na wanso kompreso ekosi akan Adama Corinthians boboko no na yase de jono clauses ana ewo mu yasa gobani sisi ni bia automatically so mo extend the contract no Adama Abranta na Abranta so obowie no bibia wa miti afen kofo ma no contract the sense o msi da bi yento so afa ma anya de so betimi ni akoda na ya adwuma biem na eno na yase efi district mu aba Abranta no so o toilet e de akoma FIFA na dento okọ FIFA nyina yase Corinthians the phone teneka se okika de yase no ha nani a sika betimanya pa no aye $20 million South Kano aye sika yase nensaka aye ono ane dia ezase ne contract oni Corinthians boboko ne esensan no clauses the woman no amount obetime enya afrimnti eja okọ FIFA report ne tasa se okọ FIFA so dia contract no omo manya mu bi ahwe no etasa Abranta ne South Kano sabekam enti anu ya man face the pie efina kate ade aba awo dwumadie so a ene meka tere kakra ade ama wanchecha wodo so na Abranta ne de Matthew aye Rugawi meka say what flight mo na oko Aston Villa no akwa sign contract no at the amount mpato sika ewura no 25 million euros and a fixed price mpato advance kakwa eka hom 1.5 million euros and a advance esa bantan so ensa kam and a amdeta eba ewo dwumadi so na ma menkona mindi ma PSG on ko bakakra na uko PSG abantan de Fabian Ruiz once wo brought team and in Spain hamomo anso te World Cup no na yasinwa na sawa kalafia nkasa ana okọ dressing room once ene womo awo Super Cup game eso mobo ana si so seki kam kakra enti wo fra domini nyina na wo fra Branter Fabian so omra ana opa na tese wo kra ni nsem award a de ma Branter no aka tene se mo ene nkoden so watimi agina PSG na mo adi Spain akọ World Cup na wo kwakọ jinkruwa edi Branter no ana tese nya sam koto akwa na de ni eyedem o PSG wo mo so dressing room anu ya kakra
kakra wɔn nso di ma Branton ansana wɔn mu game ne against Aston Villa nso atuma baso ne reporter ja ɛba ɛwɔ dwumadi so bɛda mɛma ho agudie ani edi nti no maame ma mu mɛma duro ɛno yɛ Kulun Ghana Limited wɔn ɛde Mr. Kill ɛde aba ɛno yɛ mesisimu din bɛma bia ɔpɛ so osisimu yɛ dina ɛno ɛyɛ Kulun ɛdo pɔ na mɛka mfidi ama ɔbɔ yi kura no so osisimu nya dia mpatɔ ɛba sa ɔbɔ short kura enye yem ti ɛde wuhia Kulun no mɛduro ɛno yɛ Mr. Kill ɛna ɛbɛbɔ yɛ pa waist pains no ɛbɛto ase premature ejaculation slow erection ɛbɛto ase libido ɛnso ɔfɔm waist pains no ɛte sexual weakness ana ɛte to a waduro ɛyɛ Mr. Kill ɛno ɛti adeɛ baako nie woyɛ obi a wodo nso ntɛntɛm wodo nso a wote ya ɛwɔ bɛmɛm afei nso wadwo nso awie wɔpem cease fire ɛdoɔ bi anka da bɛsɛ nneɛma trepedepia ɛno kyerɛ sɛ ɔbɛma ho na aka ɛdoɔ bɛbɔ no ɛno yɛ huntu capsule ɛno yɛ doɔ mɛka mfede ma doctor aka to sɛ prostate enlargement ana ɛte to a wadoɔ yɛ huntu capsule ma wo nsa nka wo deɛ na ɛnyɛ kama mfama afei araba basenta bɛte yɛ mɛduro ɛboɔ baabi ampatɔ woyɛ ɔbaa na ɛkamea sɛ wɔn so woma yɔsɛm na ba fam na wone pɛma ahyia wɔ mpam a ntwida feelings wo nso nya bia ɛdo ɛbɛbɔ ne ma wo nsa nka wo deɛ ɛbɛmo ayɛ ɔbɛsima ɛbɛmo mo gya di nipadua no mafiri sane ye ɛdu bu so bi na wobu nsa nya deɛ sɛ wobɛnya problem bia ɛnti ɛno yɛ do ɛne ɛbɛbɔ yɛ pa wokɔ pharmacy ɛne drug shop bi a wobɛnya do bi atɔ emom Kulun Ghana Limited wobɛtumi ne ɔmɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ 0244275429 na manya Kulun Ghana Limited do pagya nso betima no numbe ɛno nso atima boy pe MTN fiber ɛno na yɛ kama yi sɛ MTN sɛ fiber no within wo fia ɛne internet no kama pa emblenke ana afei nso na nya afei na ɛbɛba fa wanse bia wo sende ade abɛ nso betwa no sa krohi ɛbasa ha adwene yɛ pabara wo mo sɛ dwuma bia wudi no wɔn de wo data ɛde aba na opɛ deɛ ɛyɛ very fast pa wo so na adura ɛno yɛ 500 megabyte per second ɛno every month bi ɛbɛtua 999 afei deɛ di na ti kakra ɛyɛ 300 megabyte per second ɛno every month bi yɛ 444 ana afei deɛ di na ti nso yɛ 100 megabyte per second every month bi yɛ watua yɛ 299 pɛ ɛnti adeɛ no yɛ dɛ woni MTN Ghana ɛhwi moment na afei onso no home fiber no jambo de akama mfama na fadi tuma na emboama hutuma de a wudi ni nyina no enso atima koso Alaska Star Enterprises yesia wudi mo na the quality wallpapers de aba brand curtains wu hia mabu sheet o me de biaba aroma diffusers wo me de inflatable sofa tiers ni biaba ana ring light open bed side lamps sofa covers no decorative watches and flower padded with the center mount PVC floor tiles carpet any artificial grass no ebi ewo makate ani o montu kase ewo 0256 330075 and that's 0200281080 now when your Alaska Star Enterprise Kumasia etum ano and so I am a sister not plaza first floor on obenyo momoni Prudential Plaza na dear mchenkanom and also you to do omani MTD office and that's Eco Bank and a dear mche and the pay rome na also onsa enkande na nye kaba and from na mami Jose Mawino na minti Jose won koba kakra na yase wo call Spain Spanish journalist womedi mad the team neti at recently and a very baba so mokwa near me to job say Jose na then time bi womu hu no Madrid Jose Mourinho na oba Chelsea Jose Mourinho na wokoye adwuma edema Manchester United no omo say Jose na me say wasesa Jento omuti yo sa asesa yese sisi ayo se ni bibia flexibility ewo mu ye pa anka yo se de obi anim sanka ayeso ye rigid kakra wu nche da nya ne better na de edi sa asem ne ho adanse yese mo beka last week me baba ye story wa ha akatem sa branten de Fadiko Vava de Madrid captain abeka se yo sa surprise ni ye pa because one year need say yo se abe coach obe ben a players ye pa atase player bi obetimi akoka wansem e de atendo so many say papa ni good the better that aspect no mo nse da reporter men say ka say anka ne anka yo say mo we no bia ube hu say interview no yo say ni central for you so den mpato the Spanish journalist as he said yo say no man when this time no different time say o many na yo go for the be kama pa e be ma Madrid and so etima ya kama ye penti no that dia na anka rim say yo said yo wo ko kana ta say one dia enema pi ni antes ni ade no wo mo say
Sanya Manina Sessa, and no, ya the new Jose Mourinho, and Nano Peno, Mensa, Asosa Medima, would to media so. Now, Pep Chevalier, I could not swear na or a Chelsea, new boy, Aquasano, from Raya Faracano, I could not win P28 to pair and a Jatam and Appa, the contract to 2031, and a Chelsea signing, I could not see and Camobian Tersen any. Adiye pa Chelsea club and any ho na waso about obadin klua no Pep Chavaria dia no ada ne official confirmation and so by the odi paniem na wodi Giovanni Quendam ade keka ho dia Chelsea adi jumo anti moma menya juma kakra fa mo me this season yaka Chelsea players ha wo manyo ma Morgan Rogers and 138 wutimi say enema ekoye kama pa ene euros ne abanta de Mazen Lecra, one also city, Akodaya Bam, Marco Palastra, one also at the end of 57, when you're by Giovanni Quenda, 50 million, Alphonse Abranta, the daddy Valentine, Baco, 40 million, Emega, one also Obay say we put 25 million, Anna Pep Chevaria, one also 19 penny a year, Alphonse Alvis Dana, one of the 10 million euros, Anna Fedani Webeck, 5.85 Kitwabi Pep, Anna Branta, the dinner D, Dassin, Sapir. One also need 2.4 and after Jordan Henderson. One of the Basa Diana last season, no more and free na and we be na yansu the same thing. Adama Jordan Henderson team and ye Chelsea players ha. Wamu swati me antene and ti Totonana eta jadi aba was screen no. Now maminko preso na minko din koma kakra na min koba ha. Story ni Sao Paulo team no. Mama Sao Paulo team no. Na yase Sao Paulo. Wamu ewo game wamu kwa kobo and so Bolivia na sa game no Copa Sudamericana and ye game omo kwa kobo na one set team bia baby na so be flyer we fly now ko do minus wa so mo ma bus ata say I don't know the be rounds and also internal trips no but sa bus no and no be na ya say wo mo ko do Bolivia ya de ma Sao Paulo bobo kun na ya hu say abesi so pi how many abay ya Sao Paulo for na abay and mo flag kama ana team bus esianum dendene ana police force munyina info ni o mo say na hu so ho Sao Paulo ya na abay no mo say Sao Paulo han mo me mom say abusia yasi abo mo set a eni ekokem pa wo ma hu dabi we yen but ayi marijuana yasi eni boto kwakwa na mo amadwane ewo YouTube dia story na me say mo betia say pa but boto de sisedi mo nyina yen ne wom na yasi a police for no say a tip of no munya yo say a dey no munya yo ana mo kobo set ya say ade ne winkwa ne gum Sao Paulo team bus na ba besena ko na ya say dabi na ye hwe players na nim ye hwe Crawford na enye players na titim na say na ne Sao Paulo kai munya na wa he na ka na wo mu ekofa na campaign na wo de sa bus no ade ma Sao Paulo team no mo de be ye internal rounds no ye ko bi so mo say na mo Bas bana modema Sao Paulo for no so in fact ye di ka brande bako ado Sao Paulo for so mo mpa enti anya no no mo ti ye the next one no ana no so mo ti ye abusia report the just bas na kwa yetu their players ni di call ya no ni mom di omati ano ne yesi ye na nkomodi ema team no na so obi koyi team na so jeso omudi wi agumo ana team no so mo pesa bas ni biem ana team no Sao Paulo team no ko je bas foforo na mom di omudi kan brande ya no ano na police for court ya na teze we boto ekum na nya sam go to agram na yekobisa wo mo de bases no edema Sao Paulo team no sa we no omuni hu bibia o mo so da bi o omuni wi hu he emom di omuni ma ya se sa bas no mate no ano no omudi kan brande ya Sao Paulo fo anje ana omo di second one and the second one de kwabena set no bibia nim nya de se bibia wom na mom de obidi kan brande ya ne yes we na se we na cross border se omo di ko yo ane de fi Bolivia ade eba e wo dwumadi so ene ana pe me ka kire de ma na ma me nko convertry me ni nkoma kakra na oko convertry once wo mo so Premier League no mugu so omudi dwuma yes o mako Sheffield United and 6 million plus add-ons wo ba ko for Branton de gas ham and so the akoda na ba oba be ya adwuma na tiabomo ama no so atima koye na
Ada Ipswich Town yase omo di euro ensiso enso e ba no sa na ensiso e cost trouble Chelsea na to no ana mu ja no man cost trouble reporter mensaka yase Ipswich Town akaki to bi no mu nso awie bibia now ma me nko branta ne dina de Ferran Torres na minwie Ferran Torres story no enfama nkwabna latest ha Ferran Torres update no mnie na nankene ana PG person komo he conclude abrante ni deal ni nyina nanka sikon kom person mo de ba 55 million euros no matimi di says kan e dia ba wo ma booking medicals ni ade nyina awie dada but yasi team ni say wo mo sere wo mo bo super cup ne enti after super cup ne na de tie ene ne Friday de one person mo wi abrante we deal ni nyina na tese ne ma nyina so atimi akoye endi mpacho reporter mensa akane enti Barca ana fe PSG ani Ferran Torres kwabra mo nyina tia se Ferran resume training enfama Barcelona kopim so mewie ne deal no so nya de se bete between 1 or 2 days ya anon person mo di wie sato no eni pato se we ya Barca fan na we hu Ferran Torres Barcelona training grounds and yes abkran na atiatua yes Barcelona fan kasa ana atiase se ohwe no we sa ne deal no ansa na bibia be koso a eno so atima training no ya reporter eba but obi baby sasa Rodrigo Cascante ni move no so say na sitia kwabra yes Barcelona fan na no fi 2 days in na ba baba carton say Barca say won be make one second bid no 60 million na 60 million kwabna plus add-ons also aka home na another reporter men say yes City Force say won sika pon beje 80 million euros na 60 million euros na Barcelona for the bana Barca for say won mu ogidi e pass City beje atum na mom City for no yes nkobo bi omu di say 60 na okay City no so ombedi 60 na add-ons na beka kwabna yese ho ana ebia be mana kwakodu 70 and this ebia Barcelona for your madu so fixed price ebe 60 million ana afe o de add-ons beka hom na ebia no kwampa kwakoye 10 million na yese team and dinati Manchester City so ombedi sa deal no and so dia tuma na reporter mensa aka ewo dwumadi so ene anopa na make it kakra and so ediama na now mame nkwa okay Barcelona story ba ko ha kwabra yeso ko Barca Sisia Barca way of signing Kolano wamso mpeso omosisem kakra entinka ne nanka bia alamase boys no obehu sankoda nketenkete ebia beye 12 no mende waba ebia beye 8 no ai bola mase ne kakra Sisia Barca na se enam kwan omofa so a Ronald Araujo womede fa so enya ne ntino amani se akwan omofa so sin sign Kolano wampeso omosisem kakra ento mepren kola omumu amia kakra emom no womede oba umma mebo the senior team no womede obekon koda mu ho ne akwa ne kakra akasa bi ana omde akwakofa branta di adi yosoi Casedo edi akoda na pa enye ono kwa omde branta di Patricio Pacifico enso di akoda na ba sang age na at the same age na entuba moto no ne di waremu ewo nkoda nim kakra omo say strategy omo so adi South American recruitment no ani report ne eba efri Barca katia make tire kakra enso edi ama na mami Enzo Fernandez na mini nkoba kakra Enzo Maresca ko na waso hia Enzo Fernandez ewa Manchester City womna meye aduma no Enzo Famomo open we ya bona panatawa kwabna papa ne ntiase wasa koda we de control bia so we betimi afa koda no na se Man City betimi anya player we a kwabna de gina so ni bet quickly ma mi we mfamfiri ho process and plant automation asmen kanto say we a company na opese kwan abefa so be use plant anyway nyina ma hoden no enkane anom kwan besi atimi harmonize ya pato wo mo no so mo ma mfidie na atimi aboa ye pa enya fi na we generator bedum na we dimirika baba na wakwa kwaso eba se ha twene anti PPAA and your process plant automation wo mo se wo mo etem circuit breakers e dia ba ata se kama mo the distribution board and so apa wo mo the solar cables and wo mo the
AVRs and so at the abom the highway solar air packages no and for smart home DIY product in up and to residential areas near the and for commercial site in industrials in an patrol one so with infidia baby to me boy palm now wet me and so the eduma na and what you almost say companies are omuatin no many my come and no cofa the abab van the baba pa a bit Siemens one more at the chant near my bam one with the hioke and on the hello cables at the abam one with the first one more at the highway one more data and no more furnace air contact or many pay one more son of near my now what on try a 5 years warranty and on the mouth in a month of August you company one say promotion on way TNC kakrabi and a tete the Ghana had here Uber Kumasa them see how do any chemo and so our mekoma etum omo bench on my epe one more any UB a bank no and the tell channel fe one almost sweat made in Kumayepa and your plant present plant and your automation patobo contact 0200 077127 and as 05095544 464 now 646 na sweat me and no more wama tawro manano pay wamo and so ekan yetire kwabna 2 stories are 20 year pano dia medical abosi reporter men say ka say yes it Chelsea for say city for person mo sana kwabna ma mantema omu decide wi a enya de so on be top branch ni bim because Chelsea say one person mu hu omo squad ansana impo on the 21st of August 24th and so do normal bom first game and to omo say branch na obekwa ejina kwan city for be first ahead in time between and na ekope be a next week no kwabna mutimi wie dia fine no man wie ni esi agesi se kum na ye koka kwaya nim na agesi da bi se na kwaya yi ene ye kan say ene 11 12 wo aha ento mo tese by next week ayi de so 18th mu ode kwabna mu wie ya omo forget it enya de so mbeto akoda ni bi because omu hi omu project enti wo beto na this kana ba na omagya mu the amount enti omu speedy process no aha so omu beto so ufu so pa brand ten dia brand ani mo ani ya entrance brand wo mo si 120 so the poster of Chelsea ni nye say a brand ten ye nton no sisi ado mo si 120 okay omu nim sa akoda na person ko na mom so wo delay dia enya de so mbeto which it makes sense aha sana Chelsea for the eka sporting wise and it makes sense because on so person who ni team or the call next season what I say this obvious all power brand na in speed up the process ni na entrance let's jojo sa brand open as kana me peno futu ama me take it 9-1 no the former trust no pay wo me the lumi trust aba afi wo me the baby 5 drops and wo me the Nuro John so aba wo me the biography shop and trust of 400 so no aba but no your former trust no pardon no GB no na no so mo mani pedua ni nyina anye kama wo ko pharmacy ni drug shop bia benyo mu no pani bia to na etimi aboye pa advance na Ronaldo so wale nyame atom after mpem bebre ni afina Ronaldo awale it's on na tina more than 10 years, right? It's on now bears and bear to be. So no Ronaldo, but Penino Hodana. And I know also about could be grow chido. And never kunu ye ne dia anka so omoba ba ku ye. Okay. Anka bia anka 3. Okay. Ti afeno ne Georgina. Ambacho ai. Okay, o ma worry 10 years. Nti ye damase ya guess for. Krum ha o fa na 3 months. Unko humi papa. Unko humi mo fa. Kana mamunya butro Ronaldo krano afena one ne long time girlfriend Georgina Rodriguez o mawarinti ya munya butre my why we gra and over wedding na me dey no kan na me fe private wedding kakrebi wedding na fe even she rings as so mo groom ha enka mi do na mi Ronaldo na ko area ring abeto no. Anyway, I think I had this year in Nano. You bet me as she had the film tea. Garbage some copy the foreigner and a for Madrid kind attending Castle de Aquaman no. A casa with a phone so tenacity. Na transfers no you room ye didn't come on ye. Na yes, say, no pay send a home no and so it's